Hadin gajing apmi lenti jong ki babun ba ki paj ba Yano ka VPP kan penyeng MP hakane ke election kapan wan. Ka VPP hakane kapur kalapan bena bahkan penyeng election MP ya Dr. Ricky AJ Singkon. Dr. Ricky udah uwe ukertong jong ka VPP ubalayang banyale ya ke election MLA ha uneus nem na umsning constituency. Raya kene kajingale kajong semlapoi syakatong. Komban supan kan mau Dr. Ricky udah ubalapas doktorat haka ekonomik. Ia baiting ka ia chat benriu ia lambak la ia mensim lui kim ia ken briu kimut ban bam do yaki hatliu ladei kapor bangin kelam merem ping jong pi jong a kasembal upra kayeng perta lik tingim tre ngintur syatma wat ki khuslai datma